Het jy al ooit gewonder hoekom sommige projekte slaag terwyl ander misluk? Dis nie net geluk nie. Strategiese projekidentifikasie is die sleutel. Deur projekte met besigheidsdoelwitte in lyn te bring, kan organisasies ongekende sukses en groei ontsluit. Projekidentifikasie behels die herkenning van potensiële projekte wat in lyn is met besigheidsstrategie. Seleksiekriteria kan faktore soos haalbaarheid, risiko, koste en opbrengs op belegging. Tegnieke soos SWOT-analise kan help om die lewensvatbaarheid van potensiële projekte. Puntetelling-modelle word gebruik om projekte te rangskik gebaseer op vooraf bepaalde kriteria. Koste-voordeel-analise help om projekuitgawes teen potensiële koste te weeg voordele. Deur projekte te prioritiseer gebaseer op strategiese beleiding, verseker ons dat hulpbronne organisatoriese doelwitte ondersteun. Ten slotte, die toepassing van effektiewe projekseleksie-tegnieke help organisasies om op hoëwaarde projekte te fokus, wat verseker dat hulpbronne wyslik gebruik word. Dit lei tot beter beleiding met strategiese doelwitte en geoptimaliseerde projeksukseskoerse. Dankie dat u by ons aangesluit het.